Salam mejuah-juah mankam krina perpulungan sini kelengi Tuhan ijapape kamringan. Mari kita ras-ras ersikap guna bengket kubas kebaktin minggunta. Mari ras kita bengket kubas kebaktinta. Ibas gelar di bata bapa si jadi ulu orat ngeluh. Ibas gelar Yesus Kristus si jadi usiken geluh manusia. Ras ibas gelar kesah si badia. Si mereken kepentaren guna bangun kegeluhan si mulia. Perkuah ate ras dame ibas di bata bapa. Anakna Yesus Kristus ras kerembaken kesah si badia. Ras kam krina gelah. Amin. Berita karena sura-sura ras perbahanan di bata. Usahakanlah tuhu-tuhu maka persadandu si ibreken kesae tetap irakut alu enteguh ibas perdamen. Erpalaskan kata di bata enda, mari si puji Tuhan, ras kita rende ibas kitab dendenta nomor 110 ayat si pemena. Mari ras-ras kita ngoge pustaka si badia bagin si pemena ibuat ibas kitab Kolose bindu telu ayat 10.2 seh kubas ayat 10.5. Mankam kekelengan kami silit itagangdu pustaka si badia, mari ras-ras kita ngogesa. Kolose bindu telu ayat 10.2 seh kubas ayat 10.5. Kam anak-anak di bata, kam ikelengi dengan ipilih di bata jadi si kerajanganna. Maka pakaikanlah pakaian ate perkuah, mehuli, rukur meteruk, lemah lembut dengan sabar. Olah kam pergelut dengan si alem-alemen salah, adikiti ukurndu ibahan kala. Kam arus si alem-alemen salah, bagi Tuhan enggo ngalemi salahdu. Jana ibabu si krina, arus kam si keleng-kelengen, sabab keleng ate mempersadaken kerinana alu serta. Dame si ibreken Kristus ibas pusuk dumin, si ngajari kam, ibas erbahan keputusan du. Sabab guna dame kam ipilih di bata jadi sadakula, maka ngatakan bujurlah. Sejenda me pengogen pustaka si badia bagin si pemena, ketuahan kalak si megiken kata di bata, dengan si make kenca ibas kegeluhena si tep-tep wari. Haleluya. Senina ras turang sini kelengi Tuhan, mari ras-ras kita ersada ibas pertoton, guna dengkehken kata di bata
ras kita ertoto. Jahwe di bata kam Bapa kami si mada kuasa, kam di bata kami si mada kerina sina salit. Keleng atendu la resibar enggo i aloken kami, ibas anakndu Yesus Kristus Tuhan kami. Bujur Tuhan ibas keleng atendu si enggo emperdamaikan kami, dengan si enggo ngalemi kami ibas kerina salah lepa si enggo ilakoken kami. Argiteken perkuah atendu me, maka kami atan jadi si kerajangandu. Gegeh kuasa kesahandu si badia, si erdahin guna paangkaken katandu man krina perpulungendu singgo sikap guna dengkeh kensa. Pagepe memperlengkapi kemahendu si ersemekah guna nuriken kebenarandu. Terpuji kam Tuhan arah katandu, ermulia kam o Bapa, rasa lalap, seh rasa lalap. Amin. Senina ras turang sini kelengi Tuhan, mari ras kita ngoge kitab Mazmur 122 ayat 3 seh kubas ayat siwah. Jerusalem mekap sadakuta si enggo ipekena mulihi. Alu susunan si mehuli dengan serasi. Kujeme reh kerina suku-suku, kerina suku-suku Tuhan ngatakan bujur man Tuhan suai rasi iperentah kena. Ijenda narime raja-raja Israel ngerunggui kerina rakyatna. Ertotolah gelah Jerusalem dame, mejuah-juah kalak si erkeleng ate man bandu. Damelah ibas benteng-benteng enda, dengan litlah ketenengan ibas istana-istanandu. Erkiteken kade-kade dengan teman-temanku, ningku man Jerusalem, dame man bandu. Erkiteken rumah Tuhan di batanta, ertoto aku gelah senang kam. Sejenda me pengogenta. Senina rasturang si ikelengi Tuhan, minggu budaya eme minggu ibas paksa enda liturgina singgo isikapken i tengah-tengah gerejanta. Janahpe ibas minggu enda i ajuk kita gelahna erdame rasangkep geluh. Erpalasken tema enda, penungkunan si pemenaman banta, litkin perjenti kenta, perubatenta rasangkep geluhta. Kainge erbahanca maka kita pejentik, lasiangkan entalit perubatenta. Tentu banci jababta erbage-bage. Ibas erbage-bage enda, persoalan si erbahanca turah perubatan ndai, deba nggonahuni, deba mungkin baru dengar. Banci jadi pe arah sinur-sur ku sinur-sur. Arkiteken nini bulang entah nini tudung tanai, maka tetap iwariskan ka man sinur-surna. Tentu adinggo kita anak Tuhan lanai bomin lit bagai. Tapi lah nutup kemungkinan si banci dengalit jadi. Engkai makana sangkep ngeluhenda banci lah erdame. Enda bagi ngosi ikatakan kami daerah lebih melalakal sabab musababna. Maun-maun dah kam labo min eiman belidenken, tapi eima ulihna si terjadi. Seh maka maun-maun lanai si dahi-dahin, seh matepe. Erkiteken kai kiti ukur, tersinggung, ngilas, nembeh, rasi debanna. Jadi adi si perdiateken kai dage ulihna, adilah kita erdame rasangkep geluhta. Tentuna latih, engkai
bas pradaten ta kalak karo, adi sada lit perubaten ta rasangkep geluh ta ngumputi nge man kalak si deban. Sebab lit nge ibas hubungan kekerabatan ta kalak karo, hubungan perkade-kaden dai entah pe kekerabatan dai. Dakam kita lit nge biak ta teman ta mabai kita deher karas si deban, keluarga si deban. Tapi ulamin sempat ibas hubungan si ceda rasangkep geluh dai, adi teman kita rasa sekala ibas keluarga te, segat tepe haruskah ilakoken teman tandai, sindeh ras kita dai. Maka nina temanku jadi temandu, imbangku jadi imbangdu. Aminna pelasi betehen, lali sabab musabab na perubatene, erkiteken teman nandai rimbang ras imbang teman nandai iya pe ikut. Enda dendula kap masuk dia kaleme bagai, tapi bagai merusur kinatana si terjadi ibas hubungan kekerabatan. Hubungan kekerabatan di tengah-tengah gerejaan tapi bagai. Maka di sini makata pas pemilihan pertua diaken umpamana. Adinali sila terpilih hubungan perkade-kaden pe banci ceda. Banci lah siangkan. Sebab kai li jerusur keberpihakan. Maka laturah perdamaian. Bagai pe ibas hubungan pradatenta adir jabu rimpa lumpamana. Sir jabundai ngerubat, tapi banci sangkep ngeluhai pe lanai siangkan. Kala si ersenina, ersembuya, sukut, kalimbubu, banci lanai siangkan erkiteken perubatan dai. Akibatna sada ngendai si soal banci dungna si deban pe ikut ngumputisa. Maka temanta bas paksa enda ngajuk kita erdame rasangkep geluh. Enda ngingatkan kita makana kita situhuna hubungan ta sadara si debanna desken mata rantai. Adi pulah kin sada si debanna pe ikut sontar. Tapi adi meteguh iketena sadara si debanna kai pe banci ilakokenna. Maka kehebatan ta situhuna ibas hubungan kekerabatan sangkep ngeluh nai. Maka kujapa pe kita jumpa kade-kade. Ijapa pe kita ringan jumpa kita teman meriah. Arkitiken kai hubungan sangkep ngeluh nai. Maka bas krina peradatan takalak karo, lali si permanen kalimbubu, lalit permanen anak beru, tapi banci peganci. Jadi ibas si peganci enda tentu ngajuk kita gelah tetap meteru ukur. Bas siapai pagi tegunta tetap meteru ukur ta. Bagai mesi idah hubungan bangsa Israel. Ibas perjalanan ziarah Mazmur 122 endandai mekapkan pujin man Jerusalem. Mazmur ziarah ijakrina bangsa Israel 12 suku adina laus ia ku rumah pertoton berkat ia ras-ras krina. Ikutana iingan na tading si pelain-lain si pedau-dau ras-ras ia krina berkat pas perdalanan ziarah. Tujun na sada mekapkan ku rumah pertoton. I rumah pertoton ia megikan pengajaran karena kata dibata. Karena kai si harus ilakokan. Jana ijeme ia ngatakan bujur mandi bata nang dangi kai si enggo i alokena ibas dibata nari nang dangi kegeluhan. Maka banci si katakan rumah pertoton enda ngerakut kinir sadan. Rumah pertoton enda si pedahu-dahu jadi pedeher. Rumah pertoton i Jerusalem dai lanai li je batasen. Danak-danak seh kutua-tua kerina sada bengket kubas rumah pertoton. Ersada kerina ibas iketen damai sejahtera. Maka si ilakoken ije mekapken ertoto dengan dengkehken kata dibata. Ulihna geluh ia ibas perdamaian ras kekelengan.
Sebab kata di batenda labo lit nontari, lalit encedaken, lalit nirangken, lalit erbanca kalak serap-serap. Bagai pemain situhuna ibas perada tenta antah pe budaya anta. Gunana budaya enda makapken ngerakut kinirsadan. Maka hubungan kekerabatan enda lalit belat-belatna. Kerina radu meherga, tapi mekatap bali ngeres kata di batenda. Kata di batei mehuli, kita ngendar bancaman maun lah mehuli. Kata di batei ngajarkan kekelengan, tapi kita lah ngasuk dalam kenca, kekelengan si serta erpalaskan pendilo Tuhan. Alu bagi dage, iajuk kita ibas minggu budaya enda. Gelah namin kita ngukurkan labo kita bancing geluh adilalit kalak si depan. Labo kita banci sisada adilalit sangkep geluh ta. Meherga kita adilit sangkep geluh ta. Sebab si idah banci jadi bagenda dakam, lanai memang bagi sinaikel. Adilakin di jay kalimbubu si madadarkay runggue pe banci la surung. Tapi gundari banci surung. Arkiteken kai go banci serba mudah gendori kerina. Sukah siakap kerina. MC terjadi padahal pradatan tak enda perlu tetap dipelihara. Perdamen si iarapkan Tuhan ilakukan anak-anakna kerina kita enda si tekman bana. Enda mesada pengaju. Enda mesada pendilo man bana. Arkitikan kai kita enggo ipilih jadi si kerajangan di bata. Pradatan enda jadi ciri khas tak kalak karo. Enda pemere di bata simbelin man bantai makana kita pe ula si pekite ICP ia berbeda pe suku bangsa entah. Sebab kai pe kita entah suku kai pe kita si perlu silakokan mekapkan kuga kita bancing geluh makaikan pedah di bata. Sebab kita endang go umat pilihan. Kugakin kalak singgo ipilih na jadi si kerajangan na. Keriahan na mekapkan makaikan ate perkuah. Perkuah kita kerina, perkeleng. Adinalit biak perkuah man banta malabong kita rubat. Adi mehuli perbahanan ta tentu misi ukurkan adi lakuban mehuli cedange karya teta. Adi bagilah pengukuri tentu mehuli. Labo perlu kita peganjangkan bana sebab nina kalak karo kita kalak karo indah meteruk rukur. Adilit kini biak ta meganjang rukur peman pekenan. Sebab na pedah di bata ngajarkan kita gelah meteruk rukur. Peradatan tapi kalak karo ngajari kita gelah meteruk rukur. Kugakin arusna kita remeteruk ukur dengan sabar, lemah lembut, labo baci kita mekarus. Labo banci bagi sorta, bagi hati-hati ta saja belas kenranan. Tapi ingatlah kuga di batang ngajarkan kita, gelah na kita gelu ibas perdamaian. Hubungan taras di bata penggo ceda arkiteken dosa. Maka rahmat Tuhan ta Yesus Kristus memperdamaikan hubungan ta si cedanai. Inanamina kini seran sehmate ia samkena kesahna guna tugas simbelin mekapkan gelah nalit perdamaian antara manusia ras di bata. Langla bokap minaturnan dai Tuhan si ngenanami kini seran mabage kitang mindeaturna. Makana pedah di bata enda ngajarkan kita kerina kai singgo ilakokan Tuhan Yesus mabai kita kerina gelahna banci meteguh persadanta perdamenta. Kai gia kapndu untungna bicara rubat gia kita. Kai kakin kapndu kebahagianta bicara lit perdamen. Adina ateta gedang hubungan ta ula kita sukah pergelut. Memang endam biak ta simbelin nakal sukah kal pergelut. Gelar ngate kulang lanai kuak teng-teng ninta. Maka nadung na si buniken elem-elem ibas ukurta. Tempange cirem kita tapi ngutkut bas pusuhta.
Adi si terjadi, lah kita ngasup ngalami salah. Lah kita ngasup melepaskan pengampunan. Halu bagi dage senina rasturang sini kelengi Tuhan. Iajuk kita gelah nang gelu ibas perdamen MD pedah Paulus ibas kitab Kolose. Sebabna Tuhan di batan tapi nahkan kekelengan si serta man banta mempersadakan kita kerina anak-anakna desken bangsa Israel bas perjalanan ziarah nandai tujunna pulung i rumah Tuhan ibas ia pulung dai ibegina pengajaran si mekuli makadung na pusuh peraten na idemi alu perdamen janah keputusan na dalani kegeluhan nenda erpalaskan pendilo di bata. Jadi memang adi ngerana kita karena perdamaian sangkep ngeluh dakambas kita kalak karolit istilah si banci mempersadakan perubatan makapkan purpur sagi perdamaian ilakokan alu purpur sagi idungi alu hari-hari idungi alu makan bersama idungi alu musyawarah entah pirunggu cakapkan gelah ratur kerinana dakam bagaikin ngaturna dilit perjentikan mabage ulamin sempat peltep ketang lanaya tita sidahan lanaya tita sadama tawari pe lit ngepagi pak sana dakam labu pedah lati tita sadama tawari matawari pe pagi lanai bu pulta banta adi ngo bengket kita kuduni kematian alu bagai dage senina rasturang sini kelengi Tuhan iajuk kita kerina gelah namin man kita kerina si pulungenda adilit hubungan tara sangkep ngeluh ta man pekenalah maka nalit keriahan damai sejahtera bas pusuh ta tersuan kata di bata bas dirinta memang mon maon dakam ngatakan cangenda suka adilengakin itahdu persoalan kami enda nggo sehkutulan tulan ni nadakam berarti nggo membagas pengkenaina MC terjadi maka mon lali perdamen tapi kita ia jari arah kata di bata Tuhan ta Yesus Kristus ndamekan hubungan taras di bata singgo ceda alu ngasamkan kesahna man ikutenta man usihenta senina rasturang sini kelengi Tuhan kita anak-anak pilihan di bata marilah kita erpala-pala mari kita berjuang ersadalah arihta ngenehen kugabelinna keleng ate di bata si enggo mempersadakan kita kerina singgo ngerakut kita ibas keleng ate di bata alu tujun kai gelah kita datken keselamatan gelah kita datken kegeluhan situ hutu maka kita pe ibas perjuangan ta erdame rasangkep ngeluh kai tujun tenda lestari budaya karo langadina kita pe kapndu kalak karo keriahan ta cekura ya mon maun darami salah kala si susun kabas pusuhta asandigan pagi bertahan persadan tenda laban cin teguh tapi dinggit kita ngelu ibas persadan ras Kristus ya memang tentu kata dibatekang resur nerangi pusuh tama bagai maka mon maun siti jenggo mehateta adinai da kamli kenca siti cakapkan kalak kita mis pedempak mis sebabahken adi gundari kai kelate kalak katakan naman banta lanai ta sempat pe dilabu tuhu kajje manukur nintar kiteken kaya maka kita ngasup rukur bagai kiteken go tersuan kata di bata bas pusuhta adilang nai da kama bagai adili orang tua anta si ikut bas kebak tinendang ngumeganjang ngumurdu nai ma bagai adi ipit nah kalak kita pedempak petala-tala kita je sebabahken maka na adila terunggui intalit si mempitnah maka purpur sage ise sir salah ngadang pangan mankrina nak kuta kai tujunne gelahulanai ulihina kesalahan si seri merga biayana maksudna tapi digenduari si idah gobeluh kita rukur kaikin gunana ya teta krina
lanai bulit gunana lakukan si bagiat ta sebab tingkat kesibukan tapi cukup melala pengaruh kata di bata pe mabai ras ngajari kita gelahna kita tetap teguh ibas persadan singgo iajarkan Tuhan man banta lang pedinggo rusur kakal kita dengkehkan kata di bata labu kamin keria kenta rubat mabage ya tapi makatap kange ibas rumah pertotone kang kita rubati i rumah pertotone kang kita cekura ibas rumah pertotone kang kita erbahan sila payo adi dikune sempat terjadi mungkin erkiteken lah kita ngasup kuasai dirita lah kita ngasup nimbak sura-sura daging ta lah boleh si terlambat mari si pekena-kena gelah terulin kegeluhan ta kerajaan di bata pe belangna iberitakan budaya karope banci tetap terlestarikan erkiteken kita laskar ni Kristus si tetap ersada perarih gunang geluh dalankan kai si ipedahkan Tuhan man banta Tuhan si masu-masu kita kerina selamat erdame man kita kerina silit perjenti kenta nang dangi sadara si deban naba sangkep geluhta man kita singgo mejile hubungan ta daramilah sura-sura Tuhan gelah banci terpertahankan hubungan perdamaian si terulin bas paksa sirhenda Tuhan si masu-masu kita kerinana amin mari ras kita ertoto Tuhan di bata Bapa kami si mada kuasa pasu-pasundulah kata si idengkehken kami gelah na ibas kini ersadan arih kami rusur ndarami ras dengkehken katandu pulung ibas rumah pertotondu bagai pigenduari ibas masa pandemi enda rumah kami jadi rumah pertoton kesah ajari kami Bapa gelah kami tetap nginget kuga belinna ras buena pasu-pasu singgo ialukan kami idur kamnari janahna katandu ibas mabai kami geluh ibas perdamen jadi perayakan geluh kami alemi kami bas kerina salah lepak kami sebab Kristus Yesus juru selamat kami sing geluh amin senina ras turang sini kelengi Tuhan radukan kerina kalak Kristen ibas kerina ingan ras paksa idoni enda mari ras-ras kita ngakuken pengakun kini tekenta ninta dage ras-ras aku te mandi bata Bapa sila resibar kuasana sinepa langit rasdoni aku te man Yesus Kristus anakna si tonggal Tuhanta si jadi arah kesah si badia tubuh idur si ngudang-udanari si so keliaman tergelar si Maria si ngenanami kini seran sangana pemerintahan Pontius Pilatus nipakuken ku kayu persilang mate jenari ikuburkan nusur kudoni kematen peteluariken ngokeke ibas si mate nari nangkih ku surga perkundulna arah kemuhen di bata Bapa sila ersibar kuasana jenari rehme ia pagi ngeranaken singgeluh rasi ngomate aku te man kesah si badia janah lid sada gereja si badia persadan kalak si badia pengalemi dosa kini keken kula kegeluhan si rasa lalap amin mari ras-ras kita resada dengan ersikap guna ngendesken persembahan pengatakan bujurta man di bata kata di bata karena persembahan pengatakan bujur endeskenlah kulandu man di bata saja selaku persembahan sing geluh rikutken sing ngena atena sabab bagaima arusna kam ersembah man di bata suwe ras biakndu selaku makhluk sirukur tupung sisahkan persembahan ta mari ras kita rende muji Tuhan ibas kitab dendenta nomor 15 ayat si pemenang.
Mari ras-ras kita ersada ibas pertoton. Iendesken kami kegeluhan kami man bandu o Tuhan. Rikut peras persembahan pengatakan bujur sini persembahkan kami. Gelabanci ipakekan gereja ndu ibas ndahiken dahin tri tugas gereja. Si tading bas kami pe Tuhan ibas pemasu-masundu kecukupan geluh kami. Bagi pekrina dahin sini dahiken ngawan perpulungendu. Te kami ibas pemasu-masundu mejuah-juah dengan kecukupan kerina anak-anak ndu. Itu tuken kami pe ngawan ni perpulungendu ijapa peringan. Ibas erbage-bage kecibal geluhna. Ibas susah entah senang. Bagai pe ibas ngalaken pinakit. Bagai pe ibas kejuah-juahan. Bagai pe man perpulungendu sisa ngana erceda ate. Bagai pe perpulungendu si ibreindu erbage-bage keriakan. Tetaplah sura-surana darami peratendu. Rikut peras kerina serayandu ijapa peringan kam si masu-masu ia. Gela ibas ketutusan dengan kini jingkatena. Berita si meriah banci ipembarkan. Dengan pe dahin persadan banci irakut. Dahin kekelengan pe rebuena banci ilakukan. Bagai pe o Bapa ertoto kami man bandu. Kelah kam tetap si masu-masu. Kerina anak-anak ndu ijapa pe ia ringan. Subuh anak-anak ndu silit ibas rumah tahanan. Anak-anak ndu silit i rumah sakit. Anak-anak ndu silit ibas perbeben simberat. Bagai pe perjentikan sangkep ngeluh silenga terdungi. Dingin pe perjentikan antara anak-anak silenga terunggui. O Bapa si mada kuasa, ibas kuasandu lembab kerina pusuh, dengan geluh ibas perdamen erkiteken keleng atendu. Kam tetap singajari kami karena surah-surandu o Tuhan. Pasu-pasundu kerina ngawan perpulungendu gelah sehat mejuah-juah. Bertambah-tambah ibre kendu rejeki kempaksa. Dingin pe o Bapa kerina anak-anak kami pe ngasup ndarami ras ndalanken surah-surah Tuhan. Jabu-jabu sikuh denga o ibas orang tua kami pe tetap ersadar skam. Bagai pe jabu-jabu orang tua kami silanekuh. Tetap ngasup anak-anak nehken kekelengan makalah iakap orang tua kami melungan. Dingin pe o Bapa orang tua kami seitun ibas umur si meganjang ibreken kampe ngasup tetap ia ndarami ras geluhken geluhna ibas peraten Tuhan. Itu tuken kami anak-anak ndu si terpapar COVID ibas paksa enda subuh isolasi mandiri i rumah ras i rumah sakit. Ibas kuasandu arah pendahin tim medis lampas madan pinakitna. Bagai peman kerina tim medis si berjuang guna nampati ras nelamatkan kalak si sakit mejuah-juah daging kulana. Dengan itu token kami peman bandu o Bapa program pemerintah ibas mendistribusikan vaksin banci enda kerina tersehi guna kesejahteraan keselamatan, kesehatan rakyat Indonesia. Bagai PO Bapa ertoto kami man bandu pulihkan Indonesia, pulihkan doni enda arah pandemi COVID enda. O Bapa si mada kuasa man bandu iendeskan kami kerina kegeluhan kami. Sebab te kami ibas pemasu-masundu gerejandu pe iperlengkapi luar biasa. Ajari kami gelah tetap ngit erdame erpalaskan perdamen sireh nabas kamnari. Kelah ngasup kami si keleng-kelengan, si legin ukur, dingin pe ibabai kami, kubas keleng ate, singgo ipetanda kendu, man usihen kami bas kegeluhan kami. Endam Bapa pertoton kami, endam Tuhan pengendesen geluh kami, pasu-pasundu kami kerina, sampatindu kami, ibas kerina perbeben kami, serpang pula ibas kamnari iarapkan kami, rikut peras gegeh guna ngalaken cak.
Man kerina anak-anak ndusir meriah ukur, regiteken ulang tahun ketubuhan ras ulang tahun perjabun, simpar pasu-pasundu ibas keriahan ukurna. Pasu-pasundu kami kerina Tuhan, sebab reh kami ngendesken geluh kami, man bandu, kenduari nari sehrasa lalap, ibas Yesus Kristus Tuhan, si enggo ngajari kita ertoto, bagi sini ia jari Tuhan Yesus, ninta dagi ras-ras. O Bapa kami sini surga, gelarndu ipabadiamin, rehlah min kini rajandu, sehlah min peratendu ibas doni enda bagi ni surga. Berikan man kami nakan cukup ibas wari sendah enda, alemi salah kami, bagi i alemi kami, salah kala empak kami, olamin kami, ibabakam kubas percubaan, tapi olangilah kami idur si ilat nari, sebab kam kap si mada kini rajan, ras kuasa, ras kemuliaan, sindekah-dekahna. Amin. Alukenlah pasu-pasu, sirehna idur di bata nari. I pasu-pasu janah ikawali di bata kam, siang ayo di bata resinalsal i babondu, janah melias atena ngenehen kam, itatap di bata ku kam, janah malam atendu ibahanna. Amin. Majuah-juah man banta kerina perpulungan sini kelengi Tuhan, kebatin minggunta bas paksa enda go kadung, tapi kata di bata tetap ngegeluh ibas kegeluhan ta si tep wari. Jumpa ka kita ibas kebatinta minggu sirah. Tuhan si masu-masu kita kerina.